On the program ni kigomano kia mithenya 3 kiria gitavanitwo ni ruvunge rwa kurwa na utumiri wa ndawa cia kulevya na kanda ya kuthomithia maabitha wathani wa matura na atongoria ikundi cia mwingi niguo kumavatithia kwaranĩria na mwingi utiganiria utumiri wa ndawa cia kulevya. What we are dealing with. Akiaranĩria na andiki a movoro, County Commissioner wa Embu Jacob Buru ni ugite kwaranĩria na mwingi na kuonia maugwati ma ugima wa mwiri maria maumanaga na utumiri wa ndawa cia kulevya ni ukugarura mitugo ya andu gukira kumanyita na kumavingurira thitango. Mtu ataenda kotini alipe fine na atarudi tu kufanya yale alikuwa anafanya. So tumeona ya kwamba ile njia mzuri zaidi ni kubadilisha maono na kuwa na ile information ya kutosha. Mtu ajue kwamba maneno ya hii pombe ni maneno ya afya. County Commissioner Kagwa Muvango yo ukite warira gicunje kinene kia mbeu nini thini wa county ya Embu kiremereretwo ni utumiri wa ndawa cia kulevya. Most of our people, wale wetu wengi kwetu hapa county, wako na ile kitu inaitwa dependency. Wanaona kama pombe, kutumia pombe ni kitu ya kawaida na ni kitu ya lazima, na wanaenda kwa sababu yale pombe wanapata kwa market ni yale iko na bei nafuu. Nake Sospita Sigitonga uria ni abitha wa ruvunge rwa gutetera ivoto cia ciana rwa usawa kiuga utwiria uria mekite ronania gwikuruka kwa gikiro kia mathomo kaunti ya Embu kumanite na aciari gukorwo makinywa njovi na wingi na gutuma matesanire temiri yao ta aciari. Andu aria marathoma magie na ugi turacoka kuria thiini wa community tuhote gutetheria community gutua matua mega matigare na horo wa njohi na ndawa ici ingĩ cia uthika cia kulevya. Kuringana na research ya twikite tondu ika research guku kaunti ya Githomo. Akagwa Muvango yo makiria na kugarura mitugo ya mwingi utumiriri wa ndawa cia kulevya ukamateithia kuthura tongoria maina wigiririki kuona unyui wa njovi makiria kwi mbeu nini ni usangagira kuthura tongoria ari matageririkite. Aciari ni marahuthira njohi muno makariganirwo nginya ni uhoro wa githomo gia ciana ciao. Noho gwakinye ni hingo ya utongoria gucagurana hingo ithurano uthia wakora imwana mbeu njithi ni rahuthirwo ni andu a siasa makaheo njohi na ndawa ingĩ cia kulevya magathii kuruta bunjo hingo ya ithurano, na ugakora thiini wa kaunti ni turahota gucagura andu aria tutakorwo tugicie nio tungienda gucagura. Miario yake kagwatwo mbaru ni Kevin Muriithi mutongoria wa mbeu mbithi uria worotete magakorwo makithomithia imwana njira cia kumaretera uvoco niguo makorwo magitumira mathaa mao na maundu maria maramavaumithio. Na tukauga eno seminar ni very timely nundu gukorwo kwina wongerereku wa uvuthiri wa ndawa cia kulevya especially njovi na ndawa ciingi ngananie. Koguo tukauga eno seminar ni very timely kenda tuvote kumenyeria twe as young people tungevota ku channel kana kuvira vinya wetu miena ringi ingiteithia vururi in more productive ways as opposed to kwa tuke engage na ndawa cia kulevya. Vanduri va Kameme TV ni kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.